Safa 0553898915. Enche me be free nkomo twetwe na ase. Ene adaje ni pusokra. Enti no se uwo bibia bisa titu ni wanchifo no ene akeka no krobo. Esanse no so ka wanchi electoral area no. Akeka no krobo. Omde ma jomudin pa. Enti mpacho akeka no krobo. Achimu wanchi question bia opeso obisa no. Bebisa because afi no mo ba. Enti no de o wakoma so de opeso ohu na wo gina so eto aba no. Na wabisa sa question no. Number no 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp na ode afaso aba afi Facebook live on so obehwe Ahenkan 93.3 FM na ode o comment na gu ono mo eya kai se obe like na wasan so a share na ayefe aya kono midin edikwaku enin kusi buadum mi fi asante achima mentia eno no asante achim south in the Ashanti region abrabonti baba bepiem e wa achima aboabo so ye ba enuoma fie ni supa ti yadwane kakra ye ntia aboabo mame nko empenfo abeka men say na mesumi hu bibi kakra bi mfo mo ho se de me maka bibi kakra afa me ho no openyo Dika memo akwaba eja pacho mpombo ko de radio dom boko na ye fro saying Median kasa ene Aqua Isaac Kwabena Junior Aqua Isaac Kwabena Junior edin do na idiom de frame ya no okay now popular name the one so baby ah obedu bia ne dynamics wo ko Accra obi a beka se Ike oba wanji a mrewa ne mpanifo no dodo na no idiom kan se asiki emrafo no asiki uche na problem ni free form kan asiki me nana minyi ni se me nana na tete me nti minyi no me nana oba na bema me nana ba e man so mtagba o eti bi kodi ni nsem na se asiki sa nti dodo na edian ni asiki tu nana na kama tongrofo aso yes asiki sa be oh na oti ase o me nana ti ase ufri mi fi akimwanchi o ye wanchi ni people me wanchi ni ba ufruma o me mfruma o me papa ni me na fi wanchi uni baby ehye me baby a me mfruma ya ba kutu agudie sao okay open na otosime no pa chonso udin mini abema we dey ma me fa konya we sunchia adofo bi ene atie phone na em se dwumadi a me ben na no bi wo etitrufo bi a anampenifo bi a omuta machi okay na me fa so achia o manano pe ye mi ankasa me boss DR Dr. Bajo oye MPP President A polling delegate chairman ena mi ankasa me bra osi ono so na mi organizer ase enkomra organizer emfa yam gada mamu anase yebeko ba bia ono ni nipa odi anim kese pa mi ankasa me so organizer no mo yetu mi ankasa me chiri ba obo mi chidom ose kwame okay ya Fredo Dona friend kwam Jesse ono so wachimu to mu na owanchi oh okay na odi ankasa de sen bi di ankasa de Romeo Asare o ahotodin wo no mo o popular name bi ediom de frame DJ Romeo ebonyuma ebonyum pa dama pa apart from brofo ni twi kasa be na ate menti kasa bi anka ho bi ni mienu na na me nka fante nka me de fante ro wo ka de fante ne wo wabonyum pen wo ye DJ na se dini da so keke dino ya gina chire pen tane na mu gina ma na wajai DJ Romeo you are listening to DJ Romeo or pre-assembly member okay enti abusia penfo no dan wo mo hadi mami mbusa we mpacho free fa mi free achimwanchi people ona mami no open na fi ona mami fi ba mi papa de on fi achimwanchi okay papa free achim oda kwanta ya okay na se o fa bi nso ho no mo pa mi fa bi nso ho pa wow ti akọ no mo o mi ko okay ti Romeo Asare ana o say
dodo na dinim ne say DJ Romeo ene afi Aqua Isaac Kwabena Junior anamadane no Aqua Kwabena Isaac Junior ebia okay ya dodo na afa no Isaac wo mu mienu omo president be assembly member ewo achim wanchi enye omo nko I think say omo mo kan ne yinfo kunadu anameboa say kunadu yo kunadu ene wo Charles nso yeah okay team prempre mo ya 4 prepare yeah 6 crown sir 6 yeah okay and wanchi be there papa wow I say campaign ko sen campaign campaign yeah yeah we are grounds here but answer na e be rank komo mu no mamenchia assembly member enche bi odi ni dwumadi ba wiye Charles Ntiamwa honorable Charles Ntiamwa akos why dwuma so no na me mfa kwanya we nsonso nchia wanchiman nyina because wanchiman omuni made a sebita frache adepa ti mamenchia se ba bibi omo obia no ehwenya menhira edemom honorable Charles Ntiamwa abodwuma ni ntina anope me pese me chia no okay a campaign de form ye papa ofa ba bia asem omo kan se one ni mu adwumawura ayi bida enye da bi se bi tafrache nyame be kire. That's why you may be paying. Oh yes, one say e kan say make sure say yenhwe records say if say you have omo be contest on a fair grounds obi en ba bida afi no be a first time a obeni na say yi candidate to me ni make sure say nka ahobrase mu no wo hwe obi a waye bida on ba ye kra no the previous records ukọ na chi kohwe na bakwasem so oye obi oye tutrasem onye tutrasem a fine oye djuma boa community no those are the things I so check what you say o friend na on saka no enyo me so hwe ni tina so gidi says ye gina sanoma we so ato aba nka betumi adi nkunim. Oh yes eba na usuban ne sanoma ne de nya anum se na ye beka but enwuma sanse no na omanfo bi ato aba pe eba no nwuma ne mo ode bo achim wanti a ubetumi obo bi so akere yen ai no nti usi omunyina no so nto aba ma wo enwuma ma membo ba ko me no bi nchi omenua so hwe the year 2020 bra yare ko de wo covid eba ya schools all wanchi basic schools government schools we support them with hand sanitizer and nose mask to say you free yare ko de wo yimu se ne be ya obi nyeden emfa yare nkonkosai obi oko school bi te say Presby on brand new computer set achimwanji baako ana mienu baako okay brand new and yes obi kan say bita frache obi dia we use our to acha ukọ wanchi a trade women and women men maboa momanya soft loans so nim say loans na abaye ko de wo loans maboa momanya soft loans enipa more than 150 say wanchi kro na since 2020 students at BEC me bom eme yie biara omunya mathematical set editro afibia with the exception of 2021 pe na amba since 2020 omunya sa and this time you are launching is one student or what junior high school bia no e be make sure say be science and as e be math bia no be a mathematical set so nkrebia we find where you be providing answer na why then what na say so kwa arisia me mo monodexis bra me do ho me hu say enyom yeden eyeden education system ma organize a whole science and math quiz say afie bia intimi mo akos when I 2020 be yai even enokra that policy was launched I think this February and I'm launching that policy I started yeah and the evidence are there clear loud and clear obi ai nim say mo a school for ne den adisua cause senior man na betimi ahwe ama ye den I improve adisua what you say senior man na betimi ahwe betimi dey improve adisua okay and no the obo so education sector no education sector yes sectors now do be what touch one mo sector be no a betimi abo and you when you want to talk about the sectors I know say you are going to talk about health about finance yes then you go to education these are the key and sanitation these are the key sectors are obebo what you say and as we speak there is a registration ongoing because all the villages right now I mean what say yeah registration renewal of health insurance
And on one me myself. I was starting that bang. I think almost starting last week near collection. Once most of times no. Dede no me catch or de bia no frame me catch or say. Enye dede bebre. Mo man for no feel senior. Oye den ubetimi abo edwuma no. Enye se ugina ready na uye dede. And na wakofa de wo koye bibi na uye dede ne no na che. What you say? And e wo honom sesi a omo ye I think by next week omo na obi be receiving it there. And to start. Omo kwa keka no krobo na. Akeka no to boase and what do we say? To boase na hye infa. To boase ufri you can say akeka no upia I think it's like 2 minutes drive from there. UPHC main road, 2 minutes drive or left say. And omo junction ne ase baby Ekro. Ekro yeah. And enter quite tiasa no. Oh, a very nice town. A very nice town. Kako to them and omo di omo homeda. Kako. Omo ya memenda for. Memenda for yeah. Okay. Yeah. And I said that we call. And you know say I think say you not forgetting say susubribi wo ho. Yes. Susubribi ya de a. If it ye na nanom apenso. Omanfo wonzo ngwa kasa ho. O kan wanchi susubribi. Wanchi susubribi. Okay. Yakọ education akọ health. Good. Mami nko Romeo no momra. Na membusa ne se anyembia. We na enye compose anyembia education sector and health sector no. Oh, why ye bibi? Ama na yensen na hono mo. Omanfo bia wo wanchi anya so mfa so pen. Mini abe ma bida wase. Senior ma we na ina ya happen from 2017. Na so de wo chiri kura. Say 2019. Me name me ankasa me wofa ya brim ne koy. Ya brim. Chasinti anwa. Okay, the otiso sisi ai. I wofa people no no. Me contest no. Wo fa ankasa me wo fa ankasa ni mpo. Na wo fa nya ombo. Ana wo fa nya de on. Oh, oya de. But na edum na wo say saa time ne ba na nke ye de. Ye pese youth no enso be ye be prove ade ye enso betumi aye abo akro no. Okay. Nti o mindful ne kire say akora de oni pani be ko na mu video wachima kire say mentwen. Okay. No enti ase ye adwuma. And your last election no. Last year election. Okay. Omonto my bring call last one. And the next one there is missy. Ti esiusi ni kire say election na eba so di obewini. Oh. Say ahombrase kasem a me sere wanchiman so mutimi dane tumi ne mame dia. Nyame na kire nyame na tumi ade na aye. Dey nti na so monto abema. Dey ti am say omonto abama me no. Because you bought money from 2017, 18, 19. Oh yeah then. Your core education sector. Na nkurana say kakeka no ne mpatemu no. Na then time no say ana ban fa choking ma. Na omo yesu bibi say maka. Na dey say project we na. Ntimi ye say no, ntimi ko ho no na one time be school ni bia eco school a or the maka eco school mo. Ntimi me consult with teachers no. Omo chere say because of chalk anyone ntina am so here there. Bibi say me to chalk 10 boxes. Emma when she schools na. Okay. What I say? And half in so media ade bi beto wo say enani na me gusu yes ade no. Education system when education system no. Ye won kora bi wo ho a sebi in preduasa. Omu ni academy medical school. Ma menkofo ma ku school. Enye say bia o ma me ntimi hwe omu but enkora no ekwan anenka wo so nkomo fa so nkomo ko school no. Akade na omunya no etimide saade we to me so eto me ho so se me saade we kwan be so na o hye system na otumi nya omu ni na be the Dika be the confirmation center and so e kire mo se nipa biara office o nya school obeko na emum no e bia ade bia asi ne ho kwan tie ma ne nko school no o meka nkire me meboa na ma na ko school me che school atade enu ye ya be no no 2017 18 19 okay me che school atade eto mpaboa eto books edu ba bi kura me hwe na me ko school mu a ebu ha mitimi gura school mu putupru me du ona na me hwe akura ne dressing ase sebi enye no mitimi dot ne din e provide ni school atade any school bag ni adade education me guso boa me bojuma pa afa de obi mu so e ba het ya eno so ye boa pa last 2019 me yankola makomako eni mpenifo makomako
me na me ye nkora any 60 and above. Okay. Me ye makmako 500. 500. Yeah, health insurance. 500. Who renew ya now register obi o nya bi da kra. Obi a wonya bi da. Any de ni de awuo. 500. 500. Wenchi na aka no ane. Wenchi nko a. Wenchi any akeka no na ni eni na. Yeah. Enti ade a okoso to ya na say. Ade a me koso eye. Ade ni de ye ni da. Ayo mu besu kire wa na otena se ya ne wahu. Say esan say aye bi da nti. Migusu ami ya nkofo nim de me ye nti no. Wo ha no wankasa de abro. Okay. Romeo, sisi ya kwan wesu na mpesa mi fa o. Ne be ne dai. So okay o de si abotre. Esan say matumi hu asu ama wanchiman say wo se me bo wanchiman na wanchiman efa ni puntu ofra. Nti. Uni problem. Me provide this any man me yama. Ampa to within 3 days. E wo se me yes ade no so. So ta say ene ya me no ka say. Sisi ya me no ka say mputunu asate a me gusu a me de ne ma ede egu akwan so. And starting to me mo so. If you cry ampo no. Okọ ye wanchi market wo sisi ya. Wanchi market. Wanchi market. Enwa poto bibiri. Oh, na say ya me ni boys akọ clean say ho ni na. Ah, wanchi dwa no. Wanchi dwa mu ho no. De wo ba bia say ukada fonu gu na chi no. Ho no. O sima kwesiesie ho. Makwesiesie ho na. E wo be amakohwe isi ho. Oh, uni problem. Because time pa. Dika post spray. E ho ni na. Ah, adwadifo ni tom be di adanse. Adwadifo na nka sampo be di adanse. Udo oduru ho a ukọ wanchi a, kodwomo na kobusa. Ma bo spray ma e ho na toso. Me ko nso na bola se ne no ma gada bola bi wo ho no. Enye kra. Enye. Me anka sami organize boys. Ya clean say ne money na abo say ne money. Emma baby na bola ne wo na ya tu afiri wo no. E ho na mi si urine battle so ama mo. Am adwadifo no. Ma blocks na egu a nani kire ya ye start project no. And I say sometimes about utumi twabo wofa. So wofa ndini mo we na to. Na say we na nka wofa adwuma. Na adwuma. But bema baby wa me ni na. Ba so on free so. Won free so. Wa adwuma. Ono so abo adwuma pa. Nti o ye de aboa no. Me so me ye de aboa no. Na ye omanfo nka so be pa assembly member ntia. Dabi. Say you start ya che. Oh okay. And what to ma dwan yira. Me to ma dwan yira. Sa. Na if no nyi sky sa no ma we ni na. Say ni ma me was sponsors. Okay. And now one thing say kura de. Enema me be enema big. Ema enema me be ye no so no. E wo se nka obi bebusa se enema we na ye MP adwuma. Enso ma fatum ho so. Me won kofo mu aboafo. Ena se nso de chances be braba makwam. NGOs eni mpanifo bi a menya links wo mo ho no. Sa wo prekekene na sa apru na bie na asesen. Yeah. Nti ojidi so obenya akonya bebre. Akonya ne de ebie dida se madane abo akusie. Me bon adoso. Ba bia menya moa afride bebrebe. Sa eti mpanifo bi kura promise me. Ese eye akeka no. Akeka no a efre wo krobo no. Yes. Tuhufo. To wase. Krobo. Okay. Omo de na gate. Omo to omo ba no krobo ho. Okay. Ne ho ne de mpanifo bi a promise me say e ho no nko ade say omo kire me say me nko ho na me go buso omo ha. Ba me ko am go buso omo ha no. Omo ni cheap compound. So obi hu dodo no sisi ya me no ka say ya. Areho. Agi so okọ achem wanchi before obi to afri krobo ho akọ wanchi no. Na de be siasi. Me ntwa no da no me tika ma me ba achem wanchi na mamefo bi ti ja junction so. Akeka no krobo junction so main road. Mame no ho pu gidigidi opeka ka kekewu. Ena me kwa afunti. Ntwa mo kwa na ba mutrim pan. Ekwan ne de abane gusu a odi hu. Abane nya hwi o. Obe. Mota na ote. Obe. But cha na eche. Beche but enkechi. Sa. Enkechi. Odi emfi ono ne enko health ne so. Se wo so wo kire se umpenifo na shobo se ombetumi abo mo asi. Juju ba bia ma omo ana asesen. Yeah, bibi ti se cheap compound. Amomo a ho na ombetumi agi first aid. Obesi wo hemfa. Ye besi wo krobo. Akeka no krobo. Akeka no krobo. Unya tumi na obesi ana asesen. Tumi ni ba mesi. Enti wa agenda ba ko ye se akeka no krobo for to aba ma se assembly member says Romeo Asaria. Ubesi cheap compound amom. Hey, sure. Sure. Masako hu NGOs for bi krampa.
must say oko achimuenchi clinical minua udru ha are ho keke wenchi kru kakrakai wenchi kru dua kakrakai ho clinic wono wenchi anka se wi beba kru no bobren mu are ho na me see minua me ko ho pa me kodu hospital na me ra ho so yare for be ko hospital so okoje yaresa ho no na nka o se nipa no e ko rest na ko nya na yaresa no but bed o da so no enye bedding e ma clinic for no bed nso no so de ho no so enye papa bia achimuanchi ama se ade we kura ma tu ho anamon akohu NGOs fo bi me no maka ho asem omo kire se omo betu mpani aba na yakọ hospital akohwe omo so nju bedi omo dia ne se omo bo hospitals enye se bia omo ju bedi omo bedi na hospitals omo bo hospitals enye ma aka dia omo de bo health na eme ma health na etumpon no okay eno ne ade omo ye etu omo ye se me de tu omo num se me hia bed ne be problem pa kese pa o sa hospital when chi clinic ana omo se je so sen omo se omo betu mpani aba no omo abehwe ebia na akade bi ka ho e wo se nko omo behia eno so omo betumi provide dey amami Asem remember na wo pre wachi mu wanchi electoral area no eye passion wanya odobia makro no ana obedi bia keke ye ni so ade hu ni se ye pese be boa wanchi produce nti passion ade ba passion ade ba eso wo mo nkomo ewo mo enkomo ye so de wani ebutu nsom kra ba ye eye sure pa mame nko akwasomra akwa de okika abo sheka na cause o meye asam or pre asam remember but onya obesi chip compound emo shake eni asam a oka kan pese metwe akọ isan sempani focus and be say the one don rea bita fracture ebi mbo obuni be hwe minua once obisa question be say a passion be the passion is there but the issue is say ye bo adwuma no wano ye bo adwuma no nti ye bo adwuma no de eni anu na be ye focused education health me refi baako I think over the weekend there because my men kana obi antikos over the weekend ya sorry bia na metimi akọ me ne nji obi akasa aka yare a friend catheter eni yare cataract I think cataract yeah my person correct and cataract dodo na me na ndi your different say ete yes okay omo ba wo bibia da wani so odia ne se obehia yen ne ai the necessary arrangement no de ka ababe foul ete yamau free ete yare de mani fraba no yes free surgery ne yamau ukoyi ni free unia on say me tumra na ma chesi de bia me yam si ankan mo I think say education ba ko mi revie ene yo man mint me nkan ni na arisi samokai arisi blog bi na mo ye ho story keji dan no ntabo dan no yes I delivered blogs to them I think over 100 pieces 100 pieces of blocks yes and me na me sako pay sponsor found na one say labor cost e ya de ba ko a e hu pa e odan si mu uti labor cost a 100 dan be jaisi me ko pay sponsor ombe si dan no e dia cha mu free adwuma nkoso fo ba bia mo obi anyankopon enhira mo me ne adwuma nkoso fo kasaye ese asem a ayeden ato ye kro nini ntomo mbra mu no mo nye den omo behwe dan no adwuma nkoso fo ban no mo hwe dan no say ye na ye dia ye be si school dan no acha omo free de nya nso omo materials timi na me ne adwuma nkoso fo kasaye ne labor cost enso ase free which is more than 5,000 Ghana cedis labor cost every ho so ye kasa ensem ye kan say aye bi pen na na egusu aye ka obi a obetimi ayeden aye adwuma no interno ho asem ne yeka enye se me ba meye o me nka asem me ba meye me ne wo kase kra no adwuma guso a wa hwa records ne nyeni na krampo na metimi akai okay ntina se unsu ye bi pa eba no ehumasua ene apomdia unsu ye bi pa na nka me bebusa se blocks de se blocks 100 blocks de se ye mfansi dan yo I think say the whole project blocks are ebedi it's 800 pieces 800 and one 100 and for 100 taka 700 and get to know say in that time now I'm deliver 100 no. So Subribi project was going on the biggest slaps in Wenchi was also going on the biggest slap okay which is almost
mo be friend ebi no friend cavity but that's the name slabs ya ye kwan na gata na ye de fa so eko free betumi de awura wo store ni ade no biggest one I wo ho maye na contractor no wonya na oye one say sometimes no so yes so be follow contractor o man for e wo ya me nam na maami bi abrewa bi a o te se me nana ekwe osu a me do for papa eyi ni na ho kyerem se me ba hwe ade we na etwa me saa wo na wan hwe de mbeku wu e kama kuma enam gata ni nti so be hwi mu anajo a okoton cry do kuma no I fine na no nya press bi ni mapa me ko Antine nani daho. Nani daho ba enfie unia. Oh 80 plus. Oh okay. Akomni nchi. Anajo. What you say? And Sabita Frache street boba e was our street in the main one pen e ejuma. Oh wenchi. Oh wenchi as we speak. They don't bring it this weekend. Right. Hey. And I say wenchi is asking not no. Yeah, I think chokes not any issue. So we'll deal with it this weekend. Okay. Yeah. Okay. Wow. Mene Romeo Asari ene Aqua Isaac Junior omumye no obi a preso be ye assembly member ewo Achimwenchi electoral area enye omonko enuanom be ye miensa enan bi ka ho na baako a ode chance de on me friend no nsem bi okeke ka me hu ne ti hu ne nan ena me ye disi tono de ono a oyo okay ne so person so ba be di nkomo a ekwan da ho kuna du nso eye nipa baako a ye bo na humem boy ye se anya adwuma minim se wa free Ghana there I don't know enti woma aka omo preson be ye assembly member ewo Wenchi electoral area no ene ya nya tu ene omo kasa no me kan se e trenti ye de nya kyese enti no se mu ye okay a mutie na so be ma mo so kwan na mumienu mo so ana mo amaka no so maba na ye di nkomo prempren de Aqua Isaac Junior ani Romeo ana ye ni wo mu di nkomo no wanchifo edam so ne mo betumi de madwen kyra fa 0533898915 0533898915 wanchi akoye se asen not obi si adwaye no bi fix bob obi ye gates no bi ye insurance obi ye we no bi ye we wanchi akodane asen not no doubt enche mebie phone lines na tum na 2042 afrabem me patcho text message no ye mfre ye text message faso wadaroma nti wunya message line na text mum emfre Romeo den aside chip compound also be siama akeka no krobofo no said be several other 3 villages na wo around no apart from no na den na wo ba se wunya tumi ni wi a wo be yama wanchifo minu am say na me bra no okasen bi efa RC school down pacho bra be a minu aketwa be a Isaac okay efa RC down omusi no yanso ye na ya boa sa me small 100 pieces of blocks enti 100 200 yeah wenti me pese me show video no na migusu yentoto ese omo sabe kan pato wi oh debi okay ntini ye be show video no soon said be betumi adi nkomo ni ye unya de nkwada no so ni to na nkwada ni dimika no pan ga be me de pan na nka ye nhwe ede na akoye ma wo mo me kobo a 100 blocks ade no one beat we say na we so akoma 100 nti ade no wan chama na mbro me no obi anko competition nti so ye de obetumi me so me hu be so no na me ye wow yeah ena ade ba ko a say da ho kama kuma eye Wenchi oko assembly man for no amoba akoye se uti ufie na odi assembly man but se nyame adom na me ba me si office ankasa asi Wenchi te se de boa me ba o te se de tubotum electoral area assemblyman Clement Atifaye no wako no office ne da me hu owo office pa assembly member office abibie ni omko to ubesibu o Wenchi enu bi na me be ye o Wenchi ubesi office me besi office no okwa ode wade be kwa na me kwa me fen ko mi jato ama Wenchi man obi obeba assembly member bi onyu assembly member bia obetumi ayisu on say de enti a me pese me yes ade no obi hwehwe assembly man na aya na obrewom okay
se bia nipa ni number obey den eti say nipa ni bakru mo na ohwe assembly man o mi pe assembly man fie oh ni office ni na so be po bi atena ho oh na watua ne ka ko fo ne be ya adwuma ho enya ba ku mienu enya ketu assembly man ya tu ho ache eti menye obi ono so odo ma wanchi obetena no mo 24/7 untua ne ka so ati ase tu ho ache adwuma ni na be e na adwuma ni ye ni unit committee for na ye adwuma no okay ye ni unit committee for na be adwuma no okay iti ye na na ye be ye be make sure say ye be office so tem bi obi hi assembly man ni sabe ka no obeko assembly ana say bibi beba in the name of achi wanchi ni natural area na afie no akwes assembly man de enyama na gogu ni fie eyesa na akwes assembly man no di wo fie okay ena ebema omanfo no kran so enya trust wo mu say ade na ade gogu fie no ye be de hu so omanfo no edi ana say eye assembly man personal asemi ya say wo bakutia me mo akutia minu papa bi odi no magu ni fie wo wanchi oso ma nto abama ni panti akora de no oni dem unim wateda ni pacho minti ho asem da onti ho asem ti ma mfa onko ho minti ho asem o hwe onkwam eti me yes hade no okay e wo achim wanchi enti 1 osu be si chip compound ama akeka no krobo 2 oba obeye obesi assembly member ne office obi obeba as assembly member bi obe use sa office no 3 eden bi no nya tumi na obeye piao video na da so no because school Romeo he akwamu he school da no edi one blocks na egu anim ya no sei the blocks na o de na egu anim ya no na Romeo de no gu Romeo ebi aseta na muko fa video now on fa audio na ko okay now de ko da ben mimi de animu ya na me de ko na si ya na me de ko okay be month bim enye month pundu new month okay me pacho bra Facebook live na bra be hwe achim wanchi RC na wanchi pa school na we tumi esi kronu mu a enipa timu sua de no mi konwu nyame ni mi kroni mwanwa pa eye me nwanwa papa ma mi mbisa we de nkan komo no mi mbisa we ani je sembo akwesa ho se nyame adom na me ba me create account ama wenchma apart from say me see office ni we are me say create account in the name of Wenchi Assembly assembly me discuss 5,000 and you create sa account no na sa account no so me make sure say anytime bia no me seek for fun system bia ebe ma account na yede I active eno no say account we bia on say enye niam nna na abekọ so o ka say o twen assembly one hwe ya o mind for bebo achi aka say onye hwe enti esan say me catch us say me catch us my say abo akusi me bon na yede adolso debre enti mi wo ba bia me pfi say me pfi ha na emo amia me wo ba bia me say yede pfi me create account 5,000 Ghana cedis. Na say de okay wo nyina so. Mi wo nyina so. Okay. Me create account 5,000 Ghana cedis. Wo in the name of Wenchi. Enko ba se me nko na me ko create account no. Name onipa. Me ba o yenti ase yi. Wo be create account in the name of Wenchi Assembly. Ti say de ye wo denchembo assembly no. District assembly no. To create sa account na sika o de betum for the starting here 5,000 Ghana cedis. Na wa pemwa san de abam. Wo de be den. Say Wenchi project doors. Wenchi project doors. On say eba ye street bobs. Na say bifa obi ana osiesie bobs ni ada de bo ha na nye fort. Ebu ha na nche but na small fort bi. Okay. Ma pe obi a no so yes adwuma ni na o Wenchi. Ogusu ye. Ene numre. Ye ba ko fix bob. Nessa no be ya assembly member so be san ye. Ye be go so ye. Because okọ assembly no ankoje, okọ na onsenka. Esan se wo ba bia, me wo ba bia metumi akoje bia finti no. Okay. Because tem ya do wani to assembly no so dia, o mind for be bo achi sa. Se wonya adwuma. Okay. What bonyama for? Ebiem san ho ana. Say that you see am no kasa de, ebiem no but ade kese bi da ho a me be ya ma Wenchi man. Okay.
no so come again me fe to just see na mo me ye wi a that very day me frɛ mo na mo anka sama betwa ne life okay na enwoma wabobɔ so sɛ obesi chip compound ama keka no krobo obesi office ama assembly member bi o ba bia obecreate wanchi assembly account now the 5,000 atum no asa piece ka gu and afi obe fix street light sa nwoma na wanya nso wanya atumi na menya tumi na esan sɛ wanchi de yakoma so ye pese yenti ye begu so aye on kan dadan ye begu so aye nyama ngetingiti bo aye be but mami nche wade on say oni tumi bia ye unya tumi bia ene niam bi wo ha wo tumi ye yes but ye wo niam bi wa ki bi wo ho a eno no say tumi na me ka won sa esan say wanya say tumi na utumi fanya say nyuma ni na what ya say nti me nti na me de ahombrase ka sem me sere wanchima say omonhwe menyum apa amaye from 2017 up to now okay no mo hwe no mo nto abane ma Romeo Asare okay Romeo Asare preso be assembly member wachim wanchi electoral area se nyame ye na dum na oba akeka no krobo moda monda I chip compound eba wam obesansi office ama assembly member se bebe wo wanchi abakwasemu ni na ho na mbe yusu eno so obesi obe create wanchi assembly fund not the 5,000 atumuja now the 5,000 to be down say 5,000 say unit committee for na me no be adwuma o makro na hu oh yeah wo se makro nu wo se makro nu ena wanchi so ye wo niam nkitingiti bi a wo betimi ye wo project nkitingiti bi wo ha betimi ye wo wanchi a e betimi edi skaba okay so what I say it is any man when you am ba me make sure say me say any man na ne time bia ye benyi ska wo as assembly ho okay mi wie na ba question ba ku bi so ma me nko Isaac wono momra Isaac nyame wa dum na se unya tumi na eden na be yama wanchi electoral area on se dey Dika minya project ma ye ni na no eda makoma so but your one or two bia e ba ban mu a mehwe ani bi me my cry Dika ye ho ntoto ye se ne be ya wanchi clinic no e be uplift no en so de apomdin de wakoma so pa Asem na onua woken sem ne ho ka sei onua apomdin asem e asem bia wo sori anopa na oni apomdin wotimi metena da bi apomdin school asem e yade a mempese metoto na se nti oni wo ho pa ni wo ho pa okay okay and the tosu bi mehwese school bi e wo wanchi electoral area bia ibinya one computer set at least yede be kire se mouse keyboard name yen drawn to board so na schools ni yan na wo electoral area onom as we speak one say private schools ne dey most at times no aya no mo support no one say ankran dia ni nti no okay aya na nani e wo ho se no man otimi provide okay but government no say government en firm aya na yenkunya obi a yibima e wona koma so a na on this note na is a private school no since I too and yes say yes since I told because teachers no government and we have been a chair you can say no bia no start me coach site private no what you say but the me patch say I can't hear no any one man teacher na chair say monitor na say monitor ni si akra ni hu bi da na say problem if you ban no say ban na enfamba because private school no ye ne DNT ono provide one say ultimate nchire say ban dey aba in distribute these are the reason why is America say mama mandate ni nya afei na make for assembly member ebusa ne say assembly last year with me lobby see my computer set ana nti di baby a computer be fi aba de enfo bia ho o di ase beba unia project am ye o wanchi ni na no obienu a wama me 1 penny I will say it on records. And you know, say I'm a professional banker. We a banker. I'm a musika. Right? And I'm there those projects now. Internet say me to see assembly members in Suenim see in Tramuka. Even settle allowance could be 200 cities. 200 150 cities. And go say petrol ransom. Debbie, me petrol cry 500. Since say nyame wa dom na ba. Wa ubotum scanner de be ye nnuma no. One say say me no ka say teyale asem amekan. Me ko fa NGOs abakronim bebre. Okay. Me be lobby for NGOs abakronim if the mandate is given to me. And enye kra na yen shase kra ba kwa shase. Eba.
Okay. What you say? Okay. Say negotiation. Akos with St. Thomas here. Say me no work as a. Yeah, babe, yeah, tayari free. Yeah. Okay. What you say? I'm on free. What you say? Now say me no work as a project and pese me ba. Obey. Yes. Oko the year 2020 and no eye ade bi a disabled for Monsenka bi da. That is the biggest Monsaka so far when she electoral area. Adade. Disabled for. So once a year be a buy more fan. Yes. 2020 they no more jail. And they're the biggest so far. Monsaka e binya 4,000, e binya fridges, e binya container stocky mu ma me and I follow up. Me giomu na follow up to say the omo distribution. Our 2020. 2020. Don't we distribution? I wasn't present. To me, who dear unya to me now about me? No, me make sure say disabled for. I'll set a fund for them. Obe set a fund. Yes, because sometimes we be sorry and upon disabled. Me pacho and then cow boamia. What you say? Never be another than one casa won't be. What you say? And another project too, and also Sada Makuma see special students. Okay. And that project, Masha said that, but I'll maintain it and make it very well. The one empire said, and Corona this year, you are my special students, no. On be passing flying colors. Then conform say you need a ton collabi so. Now you're good. But I want to say definitely. Talented. What you say? I am more compare me in this you. Oh, shy, be talented. Yes. Is talented? No woman, you am not say. You said they groom you, man. And the other papa bebre wenchi. Ntiano also daddy. Ose. Ntiano also daddy. Special students. Special students. Okay. What you say? Usually be born home den. And once a science and math quiz, no school be presented the best students na the neighbor. Yes. Nti enu mu no. Na me am tie chire me ne mapamfo. Ne ye hwe. What you say? And enya se mapamfo nko mapamfo obi o mapamfo obi o hono ma ne field anka say health and finance. Okay. Me PRO ne field health and finance. Okay. What you say? Okay. And you know untimi nka say we need the background health finance and education. But no go ntimi nka say ono nko ana education no ti akonwam oneme. What you say? Me need qualification match on education like that. Okay. So okay, education say qualification is a diploma certificate am wo and education. Okay. It say me papa for mu ma bring education mu. And this year me need say Kasai science and math quiz and penfone be by. When she salvation. Salvation ami. And penfone be by me yi special students. As we speak here, two special students. Omu ba ko bia me share omu. Ebu so am say mo how ye den. Am so mo how ni books. Books bia omu hia no common saka on be ma me flying colors. And book students be about was 450. Hey. Baako ye 570. And books no mo peno. And books dem nam kotoy. Teacher ni nam say akola ni books na wa list. We teacher we koto books ni na ama no. What you say? To books ni na ama no. Na ma me nya bele on na me ntua. Hey. And my friend is saying Angel. Esi ana afi na ba besi. We esi ba me maintaining na ye kese. Angel when cheap printing press that guy teacher ni no. Okay. Press be teacher no my friend Angel no. Okay. Ono na students na me you me man ko to books ni ma om. Ti that time no to books be saying. Baako ye 450, baako ye 570. And I have the charter ni na me send no. Ti total na kwa ye saying. Total one say oye we die na ma send ya man. Until metimi akoti figures na dey ama one after the other no. But I just say me can't me no ye den. Ebom. Intimate wase a sa emo de bua wanchi Salvation Senior High School ayetwa ne tiafa ne sasek no esuafo na de bi o mo pe no ene de mambo sasek sasek teachers in the beboa yen. Okay. Ema ye those special students. Okay. Sasek de no we are still on the table. I need teachers plan how best I beat me iden aboa school no empo day students for na wo kromu na sebita frache omo free fee go school no your table ne ho a yeah Jojo yeah good plans I beat me ba me friend to for now. Na books now so to say sasek ana. Yes sasek. Special students private schools yeah. Primary school, basic school see final students you much be. Oh okay. Yeah. Oh okay. And so far nyama oba obeye no. Manya 3. Wako yes say yes obe creative fund ama disabilities. Yes. And afi special students obe support omo. And afi wanchi clinic no. Be renovation ama nanimu nyam na ba. And your renovation as seko. Uplift. Once you be we share a clinic. Nte obe an health center na. You be bomb modern lobby because we have the men in Wenchi electoral area.
Asem no akobo si. betimi afom so. Muni meno. Nyanto boase onua. Say wo kan men me muni men. 2020 dey na see. I just went to them around. Na true biya din. And me call ye. Na me come up ni ba ko say date we hia. A ofi wanji. Oh onua. Me ntwantro. Okay. What you say? Okay. And some Americans say oh record and answer oh try. We nyoma making na follow up na ko hwe. Ni na o. Enti say eduru ho na ensi a barbecue see me who. Enti na sometimes ana mempe ade a me ya me bohu dede. Me ye wie no ma bohu daru. Ti sanu ma ni na wo approaching penifo bi ni de ekeka no. Oye capacity as what? As a philanthropist. Yeah. A ofi wanji. Yeah. Okay. Romeo Asari. One project I know I want to touch on. The lab. Now you are neglecting lab. Computer lab. Hey. In my term of office, me make sure say be function full. Inte hono box students they per se ba. Omun ko meeting ho biem. Oh, when you are not patch us up, and I see CFM meeting. Oh, say musi dey say currently hono no dey meet. Omu ye meeting. Your room or council dine. But omu ye meeting wom. Council dine so me be function. Into ba ko meeting or council. No mo jai ICT dey no. Me krono mani wo ho chen, mani wo ho tu. Council dine no. Me ba me nimpanifo na na be kasa. Okay. What you say? Okay. Me na nanom be kasa. Council dine be function to be ko akoyo meetings. Nessa no dey okay automatic one man no ebeje gon. So say enyo mani bi wo ho you go as capacity so your assembly member for those negotiations. Into petumi ne keke. Good, cause minimum 1 or 2 projects bia my lobby pen yebusam say in your capacity as what? Na matro under my NGO. I trust as philanthropist no mu busam say then I have an interest. What you say? Okay. Me dey koya ade a me magidin enti no support. Na nke na me assembly member there. That is the reason why ene ma me mind 49 so. Say 24. Me pa mo cho. Omo mfa to me ni mame. Na me fem boy adwuma mo. Omo pre ne ho ana obom. Omo pre no. Nipa makomako 6 no ana ebom. Obi embom hu ba. Ah, ko free man ka ope. Dabi. Ende dabi. It's a contest. Me hu ni say eso bia ekobi. Ne so aboa ho. Aboa ho. Obeboa ho ba tumi no e wo manfo ne nsem. Enyesi, we make a chiro na na make asem we. Enyesi ka dodo a me kromfo wanchifo de be momo. Sika ben. Omo minska, you know how I eba. Omo hu sika nti ne sika wo de ma no. What you say? We hu biatra. We hu biatra. To pedwuma. Good. And or show be obeden, obetimi aye adwuma no. Or show be obetimi aye adwuma no. Romeo, nipa makomako nsia epre no. Ubu mo ago de ko ofiri manka abato ye be fala ama me. Obi sa wo. Mi ni obi a wo musa. Sa unsuro bia. Unsuro bia. Udi ho di se obedi nkuni. Oh, ni na mi chana ni na wo mind for nsem. Se tu mi ni na wo mind for nsem. Ele wanchifo na badane koko. Bibia kuta wo mo. Yeah. Wanchi boys no bakro no mu a dodo na se wanko wo ye mining kakra ana wanko twu kada adwuma wa pa bia ni ho. Uba as assembly member unya tumi na ubetumi afa kwan bi so akreti adwuma bi ama nipa ba ko mienu miensa bi anye bia ye na mabosumi bia na da bi om so anye kakra adi ubetumi abibisa on say adwuma di we no frankly speaking say assembly man be create job anase bisa no eno nye wadwuma ubetumi but emom no sa konya bi beda ho kire say ye nya obi a ye peso ye de ne kwa ebetumi di amase nipa no akọ na bibi akonya bi ameto no se bia ye pe police ye pe soldier ye pe we sa anyoma ne bi maya then obetumi aye create bibi ama nipa ba kumien na how a obe create adwuma kakra wa fa adwun bi sa na me mfa sa adwun bi sa but na me chiro say ye wanchi krodo mo ye won yema nketenkete bi wo ha obetumi aye a ediska be dey ebeba ebi ni say nyema no me ba eni say nyema ni na so ye sa disable for na me boa hom na ma create sa jobs no amom no mo nya mo interest no na o mind for o man so nya ne de adwuma ben sa na me cho say eno ye eno de eno be bian na obedu me ba okay and ya draw say you na to wa be but nyame adom ne ba ene e be ho e mo mind for boys no mu twu kada ne wo me ko up and down e bi brepa masa
ubon mo bright is kan onya no de ginani a ontia futu sankofo no wo bibi ma wo mo omu na ye wo bibi ma omu but omu na so ya asomfo on say wiase e wo se no bia akonya obia de na adwuma so what ya say nti ono so ne dia bia ono so asua opese wo de odididi no okay what is name mom ne ba ye bobo mu chidom okay na se na o adwuma no e be perfect okay mama mbusa na se onim bibia o eye wanchi sasek SHS no unu se makobo uko ye den me mom 50 bags of cement 50 ajade oka no mo headmaster number headmaster ni busa ni say 50 bags of cement una how dey come out dey come out ebra no mo ye o project come on mu scan tell mo fan na cement physical nyankasa mi to cement physical e wo ye maame ya ho what's up maame no ko maame no wana mkoto say wanchi 50 bags of cement edi nyame di guabobo ye mu am sa ti so na me di koy da ben 2019 mo no time no mo ye so mo project omo ye omo dani ho no omo new dani ho no omo be su kire wana ofiri wa kuma ko bo mimi ko hwe project omo ye no honso na mi ko school okay akom ni nkire mu na ho say mitimi ye dey e ko support mo na masane mi mate fo mi no mu wie no me the problem bi ato manim ma ko school mu akohu na bra ana minua uko hu sasek guest dormitory school mo dey problem wo when salvation ami senior high yehia mu apa o yehia mu apa ana make us wanchi atope anya ni ntrefi ono mo no udu guest dorm opa na hwede we doors na ye ne senior environment na ya tita brofo dan on besisi na omtitim say dormitory ni enu nti me mate for na kwapam e say ye guso ye contribution me no ka say say ye nya almost 5,000 plus me da no mo de koboa ye de koboa wanchi salvation ami ye to paint ni nkan sika na ye jeje no eno so paint ni ye say ya to ama group ni say do office obetimi aboa paint ni ade no omwa eno so me na me die ni mu a me hwe say ye be say ni mani na it is assessment na asem na me kan de open ne yes our investigation na ko skumo ko busa okay yes ohene ban de na never party ase na atim wanjinsu ye kro bi a e wakwete mansiri no mu a ye nsi mu fom na 2 party a edin ni sisia wo Ghana NPP party atope pa omega se mpu enhye emu mpenimfo bi firi atim wanti first person cry ye chairman kisi honorable kisi ono wo ono mu ye watope bebre ye wo owura Robert bebre sankofo no so kwan be so na obefa so ne omo relate na ubon mo nya obabua but kwan be so na obefa onu wo mbedin se wo so na emwa kakra so afiri omo nchen aba ti se de wuken me ka se me no se me kiro se mabon no edoso madane abo akusie okay mabon edoso na se bitumi to fa won so Mr. Robert Lamta, how can I say? Me body pa no. Wow. Yeah. Me body pa no. And I bet you pa. Oh, so no original for Medina constituency. Hono stand for MP. E wo hono. Aya time scrum mitimi ko boa no homa we the campaign ade. Wow. Yeah. Etina me sure say ma bon no e doosu. Okay. Abon no doosu. Otete honorable Kisi. Eastern Regional Chairman. Ono oyemi anchor. Former chairman. One anchor sana no. Me anchor. Okay. Ye na hasuna for. Okay. Muna machine so dey kwan do bi. Kwan do bi. Okay. Ono say. On any time ya me ni din sa wo pa. Wow. Oba bia me call ni chen kwaji advice because omo na edi kan. Yes. Nti omo so ni yesi. Omo di kan ya hye den hu. Yesu omanamo no. Omo di kan ya hye den hu. Nyoma bi ebe gina so de aka wo mu. Ti na za hwa won so be bi. Wa ebi. Omo na ebi. Me die nti ameka sa ne say wanti RC. Who is a 6 unit class block bi si ho. Si dama. Wenwie. Who is a dan ni bubu ya we. Tem ni so. So ati ase. Hey. Na tem ni so. No wie nai.
o free so no den na oye boa se de be ya de na starting e be wie nkunidiem Amen ko sen ke nipa ne to aso nti on na be bo mafia no MP from no buy na o mo mafia but said dan say te mafia say no empenifo guso o motu ho anamo edan eprugo ombe o ye sure me ye sure pa me record it sa wanti 6 unit classroom block no so ombe ye ona bukisi say time na wo ka no osi down RC osi bi o RC dan be no see no ona bukisi emu de yan 6 unit classroom no de ewo last one no okay chama kisi see yon na fi den e ba ya ba ko no nwi osi bi nso o Methodist okay osi bi nso observation and osi school dan wie no na kaka ne finishing to want me amfa didi bre no and want me anto haso okay I see. Mama bigger phone so abem. Apart from RCD na when we no. Ni akani na owie. Na ekwan no so ekwan impotema akwan no. Enu ogu so. Say you go from Takrasi to Wenchi. Da bi me kan potemu de no. Wenchi potemu de. On say contract no ye de mawa. Una odi sika start. Odi start do baby a. Na afi no aban no ayede aboa. Okay. Enu so ogusu a omugusu omoye ho arrangement omu pushi pa for say he bra no krani nyame anim ni man na force but nipa hu ni say on force aye o mekasa ne yente no so ankyere mo bi ehu entoma katade so tino ye wate say o manfo su fra mo bo ye mo tie mo bo so bo no na ababo nte na nkwa be kirem na nko bi ehu de ekọ ne de ba na meboa on say aya mpenifo no ye mo nkasa bebre amon kasa basa dabi ntubwase na obi a wonim aban project mu no o baby a wo sene osifa kana asem ye dey efa mate me da se de o kana asem efa ma mabadwafo no nso mmerem kakra ebia na obi nso de ekoso ni na no corrections bia na o de opeso o ka de to so na ontima ba kono nso me wo de no pacho wo di ni sen twema ke ne be Pacho who didn't say? Pacho me the Stateman. Me campaign manager ma Isaac Kwabena Aqua Junior. Campaign manager ma Aqua Junior. Pacho. Oh okay. And me tell no kaso o san PRO. You. Oh okay. Me na PRO. Wow. Na campaign ti say e form ye de. Wo did say wa ho odin na anya kwa. Oh, emprempren de. Kusi wo de wa makonya nti Ahenkan nipa etie dɔɔso ani ntini ni ani mpontie mo pa nokre abra mo hye akua afra koma studio ha ampa ani nti yensra omne na omase because aya na eye nwanwa ana se eye nika se wo hye kokoa mu se edi nkomo no bi so atena so tiewo so be fa mo aba na ona so de na dwenkyira ba ani nti ye chia tiefo je so yeah enti kusi afi yenkoso yenko o pese ohun den eden na won akwa Isaac Junior hunti a watu adi na chi se obe ne campaign manager all pre assembly member nso yentua ka yenye hwe na se still ubeja wadwuma to no wadi na chi ai campaign man eden nko no won kraje ho kusi e ka se Isaac Kwabena akwa abrantie no nani bradwuma obroni be ka so ye industrious na said obi num wia na why addicted na ni brewi no on de na ni bradwuma atiase sa pepepepe na ni ji ho se abribia no obetu anamo bia ede mfa so be bra foforo ni suban no yes awantifo nim ana na woka me a native of Achimwanchi ni ba people okay afenu ni nyina enti na dance ya me di fa branting dodo na e work grounds enim say yes Isaac Kwabena akwa oyo brefo na osan pejuma abre pen you odi ban championship pen enti na onyankopon bie kwa ama ne saa no you na sedia otie no se Achimwanchi man eni Achimwanchi community electoral area fo ni nyina ehu na oma ginadi na ne nsema a oka eni adwuma a oguso yo
sɛ wanchifoɔ ani bɛba no ho na ɛbrɛ no so a ɔmayi ne secondifoɔ no sɛ wanchifoɔ pene so na ɔmo yɛ saa wuri ɛyɛ nimonyam kɛseɛ ɛma kyim wanchiman nyinaa me no kasa mprimprin me yɛ adwuma ma St. Thomas Eye Hospital as a coordinator me na meka institution no any omanfo bom ewo aniwa yarehwɛ mu abrebi o mpɛ omo ba omanfo one of the biggest eye hospital in Ghana. Ghana, Accra Matayako on headquarters no. Abranti me wo institution no kra no manya information intem dem hu yan sɛ NGO fo bi a afibi o mbɛboa yɛn na ye call manfo ne na so ekohwe o mani yare ho nsɛm ne ehu ɔhaw bi a ye friend ete brofo kasem ye kan cataract ye hu bi sɛ wo wani a aya ye refer operation anase surgery ne boy den pa so obekwa kotua no waye over I think over 1,000 kra good and no kra no our health insurance card they valid no and sana 1,000 netimi support o kakra no watimi extract cataract everywhere abranti ye guruguru matimi abehia NGO fo no ene o man negotiate say omo mo oman no na omo bo oman na omo nso ehye oman nimonyam na wo kra wo yadwuma no kra onim na nim si watu na mo bisa enti na so ka ko yise no ho hene abrante se oni district assembly engineers nyina san ko fanam fofo overhead footbridge or ye wachim wanchi zongo no susubribi no a district assembly engineer kra no abono ho amane so mfa mani mehwe na ebre so na se wanchifo yi na oba ne na so wo so adwuma na ope na ofredi bibia se ya wanyi na so amano me no kasei station master wachim wanchi odi na soto form wanchifo atwi okada ene wanchifo complain bi a etia yen asumdwe bambofo ene die asumdwe bambofo nso wo etia wanchifo nyina wo ne omugusu di nkomo so beka omo abom afenu na bom na ye frɛ no peaceful coexistence and harmonious living no akoso wachim wanchi community nim entibra wo ankasa nipa we untu ni nachi nitio Anumani Asem ni nyina ni enti yesre ye kan we num so na ofra ye nipa pi na ye omanim zo mo vacancy mu but ofra ye wo ho ma atimi aba e che se we num no mani gi adwuma no obi a nani gi adwuma ho so obeye no o de hye ne nsa a odinini tinese o chema we top 2 correct odinini enti Romeo ye kasama former Akwa Isaac Jr. aka Isaac osini pana ayomuto wanche electoral area no Akwa Isaac Jr. ni Romeo Asare wom na top 2 to ni adwom mienu pe ho mame nko patro nso din design ya frame Osekwame despite nkan despite nkan sa okay na usu free him fa usu free wanchi patro ye mic no ufri wanchi ankasa dia dodo na dinim ne Osekwame no na oden Jesse na oden ne Romeo body guide na Romeo ye minua unua ye minua people mame ba ko papa ba ko amedi nachi ana assembly member or pre den na wo yama no wo ye ne campaign manager na wo ye ne secretary na wo ye ne treasurer na seden me organizer okay na campaign ko sen campaign ko ye bodjuma pa ojidi se one Akwa Isaac Jr. na top 2 e woni pepre no obi a bet marry ni but ye ka top 2 a ojidi se omumie no okay so for me fan is Asem fan is okay Osekwame right Osekwame okay adentina okay ye bube se obi amfa ne sabe nkum nche na agafie but yes still wakwa ye onua de papa oboni obe support but o support no na den wo hu onua no ho anu nti o si wantifo mfa omkokrumutima no na ombe ya assembly member eden wo hu no ogin se oba ebeboa koso na natenache eden na wo hu no ogin se ebeboa enyoma pa bebre onimu why bida oguzo so ye naturally what you saying we obi a good sa good oba ni nsem
Bani semu bia. Watinanim. Watinanim bia. Sa. Wanchifo enim sa no ma we nyina. Oni ni obi a wanchi enim no. Na se we di omunim no. Oh. Omunim no. Omunim no. Bet Romeo de. Omunim ni pa. Oh, omunim ni pa. Oh, okay. Na se ogidi say election obetumi afa. Obefa. Oh, obefa. Wanfa e. Gidi o ho. Wanfa e. Gidi o eden a wanchiman. Ebeto amano nti no obefa. Okay, ma menko omumienu nche na menfa course ni entie de afrefon so beka. Titu na ma menfo na papa fo no bu onu ma testing no na ni nse da anye ho. Romeo, eda na wo ka kire wanchiman on this platform. That's the me say wanchiman ewo obuoni ni de kwan so. Ye meka chom say say brena na assemblyman no na area of council. Na say council of council officer no no fi achi wanchi. Okay. Na ye friend na Boachi. Na Boachi be di bi. But edu mre no control na then time na ye Kwabibrem district. Okay. No control Kwabibrem district. Nah. De oka de eja omo no. O say de oka eja wanchi na oka no. Me ba ha me. Okay. Afi e free ono no we some be kon assembly members no. Omo ye say kro bia nya na assemblyman. Eno be boa. E free on me na ya apia bai. Obai no so obey na adwuma. O de asumdwe bai. Okay. Free on me na ya adakwa sebi wanya ne ba bi ko. Ono so bai no. Ono so be ye bi. Ono so de asumdwe ene bai. Me ofo ya bremu a ne me no ka se ya otisu. Ona bo chasintiamo. Ono so be bo adwuma. Papa na be ye adwuma. Na za mo de na trend. Wanfa entitiye ama wanchi. Wanfa entitiye ama wanchi. Eye nkabom ena ode bai. Eni puntu ena ode bai. De me se wanchi man ne se omunim de mitimi ye. Okay. De bia me no mu hia bia ade a me kan ya asumdwe. Se asumdwe e woni pantam a e ma oma ne tumpom. Ba me ba no. Me mfa basa yo eye nkabom odo eni puntu ena me pre. Obi nso mpese ode nkabom be ba obe ne den sa nipa no. Akọ tu akọ de bi allegation on peace or violence. Sa nipa nso den comments na den be fa. Edru a abotre na ni ahobrase na obenyama no. So onya abotre ni ahobrase ma se nipa na. On se tembia akoye se oba ne be ma amote. Se bufo ba oba ne be ma ntam. Na ebia mumienu na makoma sore a. One where I ain't Asem papa. Yes. Say brand do or say back calm it down. So what I say? Yes. Because he said it is say any pana all can Asem. Say any pana decided by me answer my brain once. Amano. Because me na me person me soon went to mine. No man ever soon me. Me na me ever soon. Okay. No more bomb chidom near prim punto. It must went to mine. Say oboni ni dio council. I want 2 million woman. And on between Adania Mammy. Okay. Se brainy do a year 19th December no. A do na so moko to abana. Omo hwe baby a room ya sare wo. A jumera ne wo. When chi star boy ne wo. Na onto na bama Romeo asare. Okay. Mansambri ono mo mo DC honorable set brick crying. Ene assembly ni dwumadie udi wani atoto ho ukọ hono mu a nioma betumi akonkan se bibi beto assembly ono betumi atwebia ma wanchifo Be crying nipa bia obre no ho ase ana me de me hu sa ho oh yeah sure obre no ho ase yeah we nipa be obre no ho cause ye ni din sa wo so woni didin sa ono fra no odwa otumi kate ko no obo adwuma on se nipa bia no obe nyuma na mo ye wo onenso ewo ho ene obia obi ene nipa bia nso ni ho a obe adwuma onya sinto baabi yes so what you say yes it ni dwuma dia wodi no wo ya de sempo se bia obo obi wo baabi mpo a waye bi na bia baabi die na anko yie no ene bia mo hwe ho de abo na chi okay but waye bi me da se me ko Isaac is swaba na mabe pick course. Isaac, last message eden na o ka kire wanchi na ato mutrim ana on be gina so
ɛde akɔto abama on 19 December ɛde na aka chachi mo nti udi gya wo mo asɛm kakra me nuam pɛsɛ me ka ne sɛ ɔka nkyerɛ kronkron na the book of Matthew chapter 23 verse 9 to 11 no asɛm a ɔka nie ɔsɛ onipa bibire biara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔkandifoɔ onipa bibire bia meaning any human being okay a ɔpɛ sɛ ɔyɛ leader ɔyɛ ɔkandifoɔ di ɔmanfoɔ anim ana ɔdi biribi anim no saa nipa no ɛyɛ sɛ ɔsom kane okay meaning ɛyɛ sɛ ɔpay ne dues and ahobrɛaseɛ mu ɛmanfoɔ nim sɛ I've paid my dues okay me som wahobrɛaseɛ mu and wanchi ɛnyɛ biribiara enti ɛna onua meba Asem Dika. development enti na meba mpuntu nti ɛna anam enti na menam and obi bɛka saa den na ɛyɛ mpuntu nti hwɛ mpuntu wɔ hɔ a sɛ wo sorry wo adwuma ya mpacho be gyina bonte ako wo adwuma nyɛ na wabɛtena dabi ɛdɛn na de abanya somdwe ade asomdwe aba good mpuntu nti na menya policy sa meda na awurade ma me ani so ade hu ade ampɛsɛ me ya na me de atodwa na mpɛsɛ other contestants no bi ayɛ den ɛyɛ bi de me policies no me pɛsɛ ɔmo yɛ bi na kroni mpuntu koso into a project I also enjoy. I'm the first person to touch projects in this assembly election. Obi aburemu and I me de because when chimpuntu uche mo musia enye so musia mi o when chimpuntu koso okay eno na me de enye so musia me dabi omusia mba police dam de to ho na eno nti oma fa bi ebinim say oh one name policies I should touch it eno na me de keke na me de rade asese kroni tumpon omo boa ma kroni eden tumpon what you say okay. And assembly now happen, so many years in the history of assembly election work with here. Okay. And also when she electoral area. Obi anim say nya presiding member da. When ti munya bida. Okay. But here can assembly members are serve when she electoral areas when she can home. Yes. Enti me niso ade hu. Ese se ahobrase mom di tumi ni mamia. Se dedi kan kra na anyi ya second term the presiding member beba wenchi. Yes. Kwan ben so na obefa obe presiding member no. Unia. Unim say metena he say na wo check ya. My name more than 10 projects are my start my complete. So obe check ya uyu ati na he. And then also lobbying skills. They were ready nyankopon eboa yen no. And also ne befa. E the presiding member ba we. Because assembly members na omo gina omo baby omo ebeba ebe yi omo no se nyame amadom na wanchi forma metumi a omo ni mededa se adwumawura what you say okay nti nya afi na me koda me ho adi omo ni mededa ene adwuma pa metumi ayeden ayede abo akro no nti me pa omo chew se dani du ono mo a mo nkai obi ada se aye bi da e wo hono mo a se bi ta frache eni diemu yenkofa nyame ebeche obonkai akwakwabena Isaac Junior on that day medasi mpacho akwa kwabena Isaac Junior presobe assembly member Achimwanti Romeo Asari DJ Romeo ono so presobe assembly member Achimwanti ene omumienu na mensa kan wo mo na megidi se nkomo no yakasa chepa na wa wutie nso eden na woka sa koba ne critical ti se bia nipa mienu kura wo fa ba ko ahwan na wo fa no ana hwan na nasem toasum wanchifo no titru hwan na nasem toasum na wo gidi se so ba based on the okekane ni nchiremu no obetumi aboa ama wanchimpuntu ana de mo hwehwe no monsa aka na enkoyeza adanko daada do e ezianze amanyofo yi yenim se de bebre subantie numbers in memory crowns are started blinking patrol frebema nkomo ya di den na nso woka to so nkomo ya di ni na no also den na woka bra be kire wadwen hello good morning me patrol anwa Good morning apomo
I don't know more brony experience. Hey, whatever I couldn't do experience. Hey, one experience will be a 17 until you. Sir. Yes, I have a boy experience count 1 year experience and more blood. Wow. The example back here then. Okay, me share me penny for the more you know, and I'm Smith Shabby. To oh, you're dimping for ye. Okay, so when Chiana Meboa. Nipa me no e no mo kase oni mo mo. Oh, as a junior. Aqua. Minimum pa. Me pa se mo fa se kura. Me si nipa me no e no mo kase Ana Romeo. Ono mi no pa ono se me ba nse ono so makunta. Hey. Ana penny wale ni sapen. Ni ma me pen do miniampo. Wow. Na so de akwaso of fast na ntikru. Ye ni omo adi nkomo yakasa chede na so wo ka adwenkyere be na wo kire. Omyo nyina makasa. Omo di nkomo. Na akwa junior kan se mi se town rules no. Also why ye strap no. Eno mpancho ene no kure. Opa man mi train bi. So why no a ahifie street me ko edwom ho no. Ba ko ho nam ko adwuma. So why no onko de wonka. Say cover na ho ndie why subibio de no. Ebona baso why ade. So na say yi de pancho ebre. Why wonye ni na. Dabi. Okay. Ono wo so why ye. Wo why ye ni na atimo kan na mi tie pa o. Mi ni se na o ba ho. Okay, anwa gina so me ba. O kan say. Me say. Oba wenchia. The biggest slap. Eye ensamso a ewo ho a eso pa maye. Ewo bro no ben so. Me pa ocho ewo sister Keriwa brown pofu. Okay. Omanimu omho na kese no a cross roof mu roof mu area buchi escafo amantem no eho no mu na abuchi line no eno me na ye eno na me kan wansa me ka say my when she slaps. Okay. Okay. Inti me pa ocho bra. Inti on this note petty ones na kan so be ndent say the anwa dey so ofaso yi. Omo maka no wo mo bi di ma omo ana. We are still in talks. Okay. Inti anwa patrote. Okay. Okay. Inti no say no no kire no say onim ho. Oh, this akalo. Say ya dance wa mami dance wa friend zembo afakobra ko Samuel. Hey. Omo na afako Samuel mo na no. Minim if you have to make course run say takalo. Okay. Say you know. Mate. Kube no mo chatu so. This why I edenasi. Okay, yate. No, on to answer ni na me. Yate. Ose ko hwe wan. Oh, tell me what that's why I say me kuma ya monitor o. Ya monitor baby. Okay. Hello, good morning. Good morning. Where kafra wa gina so achepa pa chodin baby akasa free. Ya frame Nana Kwame me den mo atim wanti ya. Nana Kwame atim wanti. Okay. Ye ti wa no pay. E den na wo kan. Yes, ebrebia ne esosom. Na emprebrain bre wo mu die wanti lecture area. Ye hwe afene wo studio na beto o mano a. Nanka akwa Junior Isaac ye best for wanti sabrim. O adwen kire no no. Yeah, ni say. Menya anwa kata mitie. Ana opening so chire na adwen afa de watimi ayi hono nso mitie. Okan no clipping as the biggest slap. Aye sa gota no en samso no. The super o wanti no waye. Eno kure me no ka say mi dia dance pepe. Baby akube no si no. Mekanika ni jena hona me gina sesia me no ka say. Kwan a road promote tipa track efaso ekosoro ho onia ba ko bi evre no pa me nanka ono so ka ho so obedi assembly member ni bi o wanti ho na omo nyina aka na dubu ahen mo ho na omo nyina aka na ba do abrante na ye na tete kakra emu oti a odi amaye eniti se every ye to bi so meboa atem wanti as an assemblyman to me so I can give it a banka na ye kana asem Isaac Kwabra Isaac Akwa Junior you
Okay. Obeboa pa. Oh, okay. That's it. 0201944485. After me bo numbers no. 0201944485 and 0554 820910 0554 820910 Frebra. Yane penufo mini akasa bebre. Pacho di ni ba akasa free. Mekasa free wanti. Hey. Wano aba pa. Oh, da ni tiemu pa. Oh wow. Na ye fro saying. Ba so mi di Grace. Grace. Na ne wanko ba bia. Oh, da bi ma ko ba bia. Eye ni ho. Oh, da bi. Oh, na hodi. Eda na woka. Ye ni penufo adi nkomo na so woka. Ana mo kan se asari uye minia ba ko na on ye pe no uye minia. Ba ko de en. Romeo no ye akwa advice no. Me hu o. Say Romeo. Oh, okay. Ma so remember intone de minim ni pa. Na Romeo ka say wakwa koma Romeo saying went before block 100 enya no kre me back school e wo hono mo o say akwa blog ne pe e na gu school mu ho Romeo blog bia de ni ho enti Romeo nko ma Roman for blog 100 oban na e kan na wo na wo kan me ba no into ho no ko school okay oban wo enfa aso de akota dia brami oba ya ba san frame me why mpato yo matemafro mo na wanchi brono ben so na wo me wa hin brono so ayin brono so ye betwe oba ya why mpato yo Romeo ene kre dia akra na kan nya no kre ti blocks ni guo blocks na mama hu ba yom de gu yi me man kasa me pese na kasa follow up but me suma na mo de call. Oh, okay. Tu ugidi so ma ko deliver. Oh, okay, meba. Hello, good morning. Baku. Anwa, wasa ba? Number so bi so ibi mi kase bi na o kase mi no. Oh, kafra. O mi enu nyina obi ye pe o ma sem. Na assembly member ye di tena ye kromo. Ye ni tena akontum. Obi nti kromo on. Because assembly member who dear eto tena because of adadinti. So obi benya sem, roba be so police case ebesra okodi anim ko ese na wuti kromo am say ya obere no ya assembly member no entano no hwa de no Isaac onti kromo on what in crime na ayo ma wanji se oba na da bia da won kan na se manya sem na se me de beto assembly member anim na se uni won ma me den so obe frɛ no ana committee members ni bi wo ase nso wa mu yanka ni yo ase mbo mu yanka ni because chasintia mo aka ya brem ati kromo a etu nya daji mo bia ukoro so ababi o betu wo no beko bia ono beko ase uni yam si ya be dan na anwani pa ne tena kromo 24/7 obe dan so akọ lobby abrem oh wani de se ne o ti ase ne ukwa 2 days waba ukwa 2 days waba 3 days waba okay na wo tie ma wo se ana de Ruben Sar kan no sade lo timi pa kan de ye pa because wodan I remember bia ye bi office aye ni so aye papa ndi so hu adisa hu papa no de asina ni so no office de oba ne sinambo no ba onsi wuni okra na obi ba ho oba beto o secretary e wo ho no afreo na asemi eni ni ye fie okay yate eni ni ye fie anwa yate patrio hello good morning. Yeah, good morning. Me patrio din ba bi akasa free. Yeah, your friend me Kofi Maradona, me Fifi Wenchi. Kofi Maradona achim Wenchi. Anope Wenchi for my ade pa ma mo ne tana mo friends nyame nhira mo. Maradona eti o. Tama nyame nhira mo ni moduma pa mo ye. Amen. Me dem masa me kan ya ne say guys two na mo ho no. Omu nyina no me disqualify. Aden. The reason me ka say me ya ne say omu nyinu ya me dem hu bla bia ma shida abo. Omu nyama pressure position na ye dey. Because sebe yen se ne Ghana mpeni fo ni bia ye dey ayeye. Sebi abamu a wonhyira ma obla bia de ukodu office one ma bibi supplementary fo a obato wadi o de ko bobla eti enyim se ne Ghana company fo ne se na politician fo ni bia de eti okuma ko we am kasa kwa dan ko sebi omu ni bi
me ho oblabia ma shida abo meba enti o metwase a o kire se nipa no e wo so ye sika kakra ba ne nsem ansa but omo mo ka se so bia ya adwuma ho enye se ye me de me ho adwuma bia mo ye because if no be spleke ono obobla a se bi enim de o ye sika o de bonko fo kroma a se bi onya akonwa ne kwa ndi no se bia flekin so mpa assembly member no na bi spleke age na bi na spleke na ye hwe ni se e be toma no no be ye assembly man e o kroma enatie me ba o patro mi ntwa no on se assembly member dwuma no o onya politician o ye neutral ena e wasa wo pre nuama enti obu on ma sa wo pre nuama no sa skills no o chama de saba skills mi so mo ko ne mom street bobo kwa na mom nyama tun amna bobla because we mu na bla bobo mo shidan konkan after mo chance to some tom boas na penifo na mo rada no okay mate me ba unim on this note ma mi busa we wo so mo bra bia but so far mo ba ye omumie no obi atumi abobo project ba ku mienu miensa na African nso waye nyoma ba ku mienu miensa bi yes oye pa mi de oye okay bubo bi kire ne enti nyama mo ka no nyama mo ka so ma ye nya dodo na nyom sika enkofo bi a on fans and on sponsors bi na headai esa ma di push up sota here se assembly member dwuma de sa nya osika na de bibia o lobbying chama ba wi bi ho bi fodi kan ko ara te du yeso ayen fiaba tane tie tinesa o de o chirema o hia fleke no me hia fleke bomodia pe number na pe fleke number mayen why fleke na ye hwe nim yate yedase hello good morning. Good morning. Yes, I'm Pachodin baby akasa free. Your friend Utek, Utek achimu wenti mo miti wano pay. No any family na mata papa na babia Romeo achi asamna kaka yesa R2 dina na wakase former regional chairman ebubu na osisto omugusu etu hu ana mo no on se okase MP oba no na osanko no na otimi bewi. Yes. Chairman eye aduma otiti o mate otilio R honorable Dr. Kuzasara we fi nyame fa ne kran ebe to aso pa sa ba ko no oyi trim regional chairman ama na nko ho o tende ono an nko trasa oye eno ne de yan RCD no ntanu ntina ama ene sa dan bobra ya san no akahon enti minu e kai ne de honorable Kuzasara HC eye bi akole ama school for na eden eko me emblemu Romeo cause onye ne customer for na me bisa na nyem bia ana me chance no de ma onfa ono na family man obet onfa ho de no count because no sana e koye okay ana e ma ba sana okay na omumi no mo be aduma no Romeo minimum no pa azeki tu minimum pa sabi obia eye na aduma se ne se pata sabi omunko bi bi nkoje kento bi ani omo na egbo mo kra nti message so bi so ba na okata so we abobda we mo bla ani dia yem fa nye policy oni pa ne na ni su agi hu no fa se ode boa e ma kro ni de ekos ogbo we o di campaign enso o de ni for ma animu a o ndi me mu ofia enso ogbo o ni ska na enso na ideas ani o ko be fa so ni ni pa be kasa eti mi nyamwa e de boa community ni de etumpon okay yate oni adwuma nkoso for e kasa eye fine adwuma nkoso for eye adwuma bebre e de boa community no ye paper I got to this assembly sama na okasa this obri crime e boa fine o boa da bi dia but when adwuma nkoso ya register company e de ye paper akot this is assembly every year you register you renew send a contract back and come back adwuma nkoso up to now and so back omo baby omo dey fa so nti eba na sa e makuru ne nkoso nya dey na enwi peye oka adwuma nkoso fo no ho ne ka ho pa yenya speak no okay yenya ne sa wo yenya ne asa afa lab ho na ye chisi ho ye committee ho yes ye office conference ye do so na obeja edu ba dia na lock aba ntini ya break kakra yenya ne ho na yenya ne ye so do e di bo e se do tane be ho yate because the data plan for your katakra no pre your book community back you fumba why because so mu ni o ma na ede
o check yate ya da se omo ba na ya mo timi aboa dia ene omo nyo mo tie yi e small mo so omo timi se online no community no ma tie se mede e be ko okay Mr. Medasi, hello, good morning. Wajina so ache 0201944485. Hello, good morning. Hello, good morning, Chairman. Me pacho din baby akasa free. Owo ni Asem. Owo. Asem. Pacho. Mo. Ena Asem de samos mo ba keka no krobo. Ya be omra ka. Ma yenti wa no pe den na so wo kan. We dey ma get my no ba no condemn obi say dan kra no ni bi say den kasa sa help. So Ibrahim Gasset. Ya wana zenka o ma no. E quality no kakra mai. Obi owa obi bele ba kakra bi ba na ne produ o ni bi ba obetumi dia kwabo ntia kwaya do ye. Eno na me bisa no say so bu on ma cause Lewin say ono no onya sika o de be politics but ahemfo nya sika fo bi si omra omo abe support ni bibia mu Ena obe boa ni kakra entina na me bisa no say so bu on ma even oni hwe kra na owo skills ye de lobby ena na me bisa no sa no obi o ka no wan see the crowd be ma wadi na wakoda ko ba obi o dan makra na umbia o da na wi enti da na so woka ya ma enti won so Asem o me de ni ameka ka no so munya akukutu na se na bi si na o mani so de e ampase tu ahine ni esi ahine ja kunya no ma o na o kan o me ente pe na so ma we ni ni na be buai. Okay, hello, good morning. Hello. Hi. Pacho din baby akasa free. Wo fa na ne achimu anti. O fa na de abetum so. Mo yeti o de na so wo kan wadaro ma. Na ye dan ke pe mo ado mu nyina betima be bo ko na ye pepepe. Dan so bi wo ha no di na ti a wo ka sem bi a empata. Ye nyina ye kuroma. Ye nyina ma ba ko ye nyina ye ti kuroma. Ye mu do bi a ye efa. Ta ko na atu kwan. Wo ko nya kakra de be bo ko e be bro ko a akaye. We ye tu kwan akoboa akonya kakra de be bo ko a akaye. Wo tu bi nyina ba bi ka se we enye. The American is dead. And why are you doing? I am this year. Oh, I come on. I am this year. Then I may what? That will so be can be Kanya. Almost to be almost done what or done so. And yet, that was next year because I sent that idea. And yet, immediately, I think I'll be money and I'm off at the point there. Only I am cool. That is the answer. Sa offer bring do aso beto abani bi. Okay. E bring do aso beto abani bi de. Obeto ma ba ko penso. Okay. Hello, good morning. Want me anyina so 0201944485. Hello, good morning. Oda buku si Etman ni. Etman. Chama ampombo ko de. Ejadom. Mo na imprempren wo yin. Oh, this year we wabu unchen heya. Ti enkomo na ye di ne dance na won so wo ka to so. Enkomo na ke jama I wanti for na mo de o ma de. But won say papa bi afra kasa. Se wo hwa abrabo ye kusi adwin kasi a we wuzi abronsan a wadwin no. Ebro abronsan so. Eya abrabo na nipa na so obo. Enam 98 won wo so so obo o man no. E de ne ebusa sa ajo mo dan ajo mo fie. And put the pia to baby crunch and to between cry at the attention. As I said, probably more than somebody said you could see what you are. Even as you say, yes, man, or begin out to get away. I mean, come on, man, who's a dream or Payne or a Banyanza Force war. But you'll be as a piao. And where do you be the agenda? Agenda 0201944485 0554820910. Hello, good morning. Good morning. Me pachodin baby akasa free. Akasa free wanti. Atim wanti. Pachodin the same. Muhammad. Mo yeti wano pay. No mo condemn mo ati woni de ni shinu sato. Eso mo condemn mo. Because of Romeo kwade, you say me hu kwa na so na akasa kuta. E yi boss spray ankasa ojo mo hono mo a, ni abere
so obo wonchi ejom ho nyina straight efe so Romeo njo no ana yese kuma no ne dan bi ne ni fie bi a wasi Romeo de mo je no mo ntoma no okay yate yedase on this note mami mbisa asem bi na afi yemfa afrefo ni si na yemfa dwumadie ni si mami nko Romeo ho no mo Romeo abrabo on yebo a yebo ko anim na kwa ye ko bani na so ehisikantia asam remember dwuma so yentuaka ade ntina chenchena so be yesa dwuma no on se de tiene se asam remember adwuma ni yentuaka no krese ne wo kan na emom eye odo ane atinka bi a me wo ma achim wanchi se baabi a wo se wanchi ko no yedi kodu onim se esa adwuma no so ehia bre Entino uma ebre bebre ko sa adwuma no enha wadwuma wo ye a wonso ma wonsa ko ano enha madwuma wo ye sure enha madwuma na se watoto nneama na wi enha madwuma okay mate aje no entene tambia no mi wo kronim okay aje same question tumi wunsa kan enha wo banking business a wo ye no adwuma wo ye na enha no enha madwuma wo nia na me pesa mete asem ba akome no bi free o bra adwenkyerefo kyerɛ ma adwen no ebinom ka se onte ha minji ndi se bita frach assemblyman bi ediaba a ote akonwam se okoe na no akwakoto no nkofu onko dam adwumem onpelepla okoe ya no akoto no afa no baabi na mete no nyaza mete baabi o the whole week me o wanji o bono wanji ame se one fa phone and from o ugina here obeden na sebita frache why den wohume what you say tu na asimi tu kwan no kona me ba kona me kono as we speak weekend way I think me tu kwan Thursday Friday eno na jona msa bedu ye maybe Monday or Tuesday me kwa me fa wanchifo nkwala mienu akomenya adwuma mom den adwuma no mkoye onya mom akra na ase akra good with accommodation antene so okoba wanchi udi bibiba Saturday we nyame yadom ameware bra behwe wanchifo nkwala ma akoma 5 ame na me bo omo nya adwuma me na me form etena me kemu efiri wanchi ekodu nkran e mom accommodation into that tells you say me kona me ba no me ko bia me de ade papa eden eba last weekend me ba na me the chokes boss ni chokes and eba dam boot sesi okay obetimi the camera badan ho aba be edam boot week bia me be bia me de bibiba intanyese me nenam no elala sulala na me ye last 3 weeks me buy zongo for pipe omo eno nam di engineers eba ho inti so ka say assembly member say we are seeing na akwakoye a global world say bita frache say me tia sesi ye frame sesi say we assembly member and now can be ukronim yewum so just for ababra na omo make I don't think say be take me 5 minutes or 1 hour send you radi nyankopon adom wetimi ama me shen what you say okay good me nya ba ko bi ka say me ka me yesen ka me nyina no but sometimes it needs to minji ndi se me nua kusi usi dan sisi ya e wo abo ha obechi odin aboso kusi edan ni dabi ena se me si dan wa akra me ma me fa wanchiman se mo mesen kore me dan what you say shra me shre wanchifo ni asema still me catch on bomb kokko ne se me pom chew omo nhwe obi a obetimi aye adwuma no cause last 3 weeks me soon se akola o pe transfer teacher ni as a teacher me na me pay training college kwan man no call training college free man je 10 pesos no pay transfer o so de be sa be fa me so nim say me ka say o man bibi to the fa obi o contest bi election we bi so 3 months any panic catch say me nim pen for kasa na onye hwe o de ma me 3 weeks as we speak next week obeba kedi abechira de o wa ni papa ni efra o wanchi wa yes sabita frache o mo fenche me ni papa enhu ade bi obeba na so onim form unia enti adwuma ne yen ye kwa ye hwehwe ye ne omapa ne ye hwehwe de abre kuro no develop kuro no mon konante keke dabi okay mate mami mbusa Romeo afrefo ba mu obi kan bibia pese o kirem ana bibi onoma opese o ba ni kakra
bibi sa on te said akwa yi etiene say me Romeo me gina sia me ti asisi e se o ka sambone o me ho a o ka sambone e o me ho a me nya sure say unye nipa bone ni ma me nemo o ma me ahu me mistakes okay e wo me ho so what you say eti me asem bi obi aka bi a me to me na e ma me e se me crying me correct me mistakes so what you say eti me asem bi obi aka bi no a ebu ma bem na say ha no ma brabo okay de mo ka bi ana eye sua de ana say akwankyere bi no wo kyere me so what you say yeah te said ba ku kan say e school dan say ne o mo bra ne sa no ma no o mo bra mpo de say o de ma wumi enu na ena nipa ko na ka no wiska pa ba ko na o de na ye example na wiska pa oya young boy sa oya young boy akro kasa minimum ne pa minimum no oya mianga se minu aketwa okay ana so oba mo ba wo se den oba mo ba no de it is a nipa kasa asem wo ya nipa ebiase ni kwaso mebu abem okay yeah okay Mate hello good morning Kusi Pacho din baby akasa free okay we are well back Wenchi Zongo Welbeck achim Wenchi Zongo Pacho an okay ye ti wana pay Kusi ye nyina nim se assemblyman ye nya sikani ana ye fere ye se be ko ye nima kosoma no o de you assemblyman ye be ye o se boy yen timemufo ne ye o master ana se o titirefo na wo ye osomfo enti yen hwe sika ana yen hwa braba wa bansa na we ye you assemblyman eno no ya kama nasi yen free ono so nkwa asam foforo so number say o man for ne tefo nya se kokohwe apa bia yi na assemblyman na ebeboa enti sabre die samrante ni enu no mani abre ya ton sa from no ma ye lole fe from kroma babet na on we num ne me ba o se e fa se we back o se hwan ebe na ogbu na se kire sen kokohwe akwa bia yin na assemblyman me tremase agra de kokohwe apa bia yi na assemblyman a ye say obia no oye responsible ana say obia nani so da ho na wo onfie na ye enye ni sika na enye ni asset enye ni wealth na emom se nani bebre se oye workaholic ba minim sa kokohwe akwa ye obia se bibia nsisi so kama bi sana minim baton so se obi oye kokohwe akwa yi na assembly member ye yeah me say kokohwe se chrokonko kra kan Yesu Kristo bae no o hwe nipa odi ombe na djuma no ofa kokohwe apaafo the Peter na yes the omo nibi omo ana anka anida so onfo nhede ni so ta na emom ye wo so omo ni bre adjuma ana omo ni jedie peta afena mato ase entina parties angase wo ga na omo de grassroots no ye adjuma no omu de omu ye adwuma wi na cause omu na wo fom omu ye adwuma ni na afin ma to ase na se adwuma fon no na ye nyanka se adwuma fon e ka se adwuma den no yes ba se omu twom konde omu yo omu mfi omu nti sabi adwuma hu no na omu de omu ye no eni nti na ye ma ye ni na ho so nyenyi mrantie sei enkola bi sei assembly members na omu enya adwuma femie bombo ni emabunu nani na yemfa tumi no emamabunu na nimdie foforo ewo ho neyi no omatimi apply the aboa yen ye kakase ye kofa de ne kwa ti abubu agusu na fu kakra eni ni tika owo baba ne nsema onante odake debi moma yemfa mufra we no omo mani bra adwuma sei omo to mu ache ati ni pe bia o kase o pese speke no ampa nyame aye na dom obi die nanso saa ne kwan ofa so kofie ode ne ka nam so ho na bridge na bubu aye gota emubu ama etwa gota kese the biggest slum ne ka nam no mo lodu kube enua eni ntabu na diegu ade ne so ana aye dangerous to walk over it na abro bi kopra enya abro ba kope Isaac de onim testimony o wa na we pra wo ho
a ɛnɛ yɛtumi ayɛ adeɛ no a ɔmɔfa so a